Nirmala Kenyam and the Mandu Nisham Kotnyak and Biakamal Kunwa TV. Jawan Goro Bokwenya Guasame Kerikton Konalat Karodian. No. Guada Shalat Guazame was senior military commander ki Ethiopia can commander ka South Sudan wasika jek ka border dung Ethiopia ala border dung South Sudan ken Ethiopia ala Pagak shika jegan wanamo wamen jeken ka kuide ata koredan e chitwok ngai kon koredan chitwok Pagak kam SSPDF kan SPLAIO no en koredan e chitwok che konte chirin la ten chana kaling ano che te ka rodi twok shi kuma SSPDF la kum South Sudan chika benika ka border dung Ethiopia ka Pagak chika na ben barna ka Pagak ka kubri nyok ka jodan e chanaling chana ngajo gwan go chukum SSPDF chi deni ken chika kwa kika no kan ka border dung Ethiopia ala chika wore which ala take dormate ngwada mo ka witen kon la Ethiopia o mijeni ka kurgan bo ka Pagak so kam Pagak ne jen gwada mo we border kana mo ki ke mo te gwada mo te gwada na kokten ko border la te ka shin ki la te ka the which meten gwada mo meje kor meje to kam men ka JSPLAIO so to ko you can within buried kum Ethiopia shu kan gwada mo shu kan beget kamnen yan mo gwada men tama shu kum Ethiopia kana kum South Sudan ti ka te ka dol ka Pagak na Pagak te pin my wood so don lan shi kan dol wa shi kan agree ke shi kan romat ano bi mal betetin senior military commander ki Ethiopia National Defense Force dung Ethiopia National Defense Force kan senior official ba ka kume South Sudan tela military commander ba no shi kan dung border kan la no border ba je shenga de ke na won yam detin so shi kan agree no telaring de den bro le nyoko mele de ro ke mbeto biga shenkel biga letkel so jo me chikana lat no ka kujemo gorga jeno de jangai ni diala no en border issue chala do shaje solve ke chaje ya leka do term la ritin dio je bana bika jal men kula de ten gwa me kan kuma South Sudan kan kuma SPLAIO kan Korean calling but na me kam G South Sudan kan Ethiopia kan de kon ti do me che do so jo me der wo kon ka do badan en chano ga amen gorba mat kon gwasa me ta dana shi bolmel rewi ka South Sudan shede mi shokke kina dangro shega deploy ka South Sudan de mi kina dangro to ke de ni nyin Uganda ngai kon ci bolmel kon la gwasa dan me cha kwanya la vice president en kwenye dan me cha e kwanya ten chu gorno jen be de Uganda be jen no rewi jen ko nena no chu chwan nag nuar yo atok na ka ganship ne ka antidom ni telempel kana no mo chana ngai go mi bol mele ladene anta ma sha bol mele cha nyoga kwai promote la first deputy chairman ka SPLM ko jaram la first deputy to judo no dong daro ko ko la dare shi woni point e ken mi yadit ana kir mi yadi jaram la chairman wuri shal ka bol mele jen the first deputy gor ka je mera pia a second deputy ka SPLM nyok ram la third Simon Konpoch jaram la third deputy ka SPLM so meda ne charge in a great panka ke charge kam kom no jeno ko kom kan la first deputy la de menia me shalat che kum Uganda je chore wit pan che de inti kin dangro che ke deploy ke juba jo me charge la wa cha ganen ke numuli e border dum South Sudan ken Uganda wa de inde to weken re which ke juba dio je chi ke border din tam amnen yene me no de gwano South Sudan che bete kamal milero de me beshene ka manan ci to kai body request already enter right now shamite ku chajalat so mobile mail we still kun season no go no ba president they we ka South Sudan tegam tibu to ten ko te ne ngwalong to gor ka kwer by the way she bol mail ka bol mail ram to mi chenga man te guruni den de you de barrow you know anyok bol mail aram ken mile ken kir me yade so me ko favor na bol mail ko let ka kel wala ngu or whatever no kwai ke je but take correct body and lat ka gwasen be enjo me gore jen wo de jen waga yakel men jogdo dien long de gode nyaga yakel bane ngaje gwan wonene lanne kon re we kol fanga bum ka chare ka bom ano kor ala ol fanga kelish kana kap ka jorana shala tikana kap to right now no alo tele misho ale de SSPDF ke de tet no te pin dung te pin jechen bor lan wer wayami
kene aspira yo ka jodana chalat ka je ko ngai ko na gwanu an target dia lat ka ti kwa target no kwa target kume aspira yo ko jan baje dismantle ki baje wuch ki baje chebe kene do chebe wonya cha jo me cha je kwen ko de ko na ling ki de ko na lat ka jan gwasme an wale shenga jan dangar wi ngwan ka pai dich ron kin dangar wi jan dangar wi dich an biata mal ban yo je mu de chu je poro je no jin bi chonkel ga channel biata mal